Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya USBRK School of Health kuva mu mwaka wa 2013 kugera tariki 2 Gicurasi 2025 bwashyizwe hanze muri The Journal of Environment Health Perspective, bwagaragaje ko ibirungo byo ku munwa bizwi nka lipstick, gloss, byisigwa n'abagore bishobora gutera kanseri y'ibere, ibibyimba byo mu nda, indwara z'umutima, kwangirika kw'impyiko. Nanone ku bantu bagira amaheji bishobora kubatera inkorora idakira, kuribwa amaso, kwangirika n'ibindi bitandukanye. Ubushakashatsi bugaragaza ko ibirungo abagore bisiga ku minwa, ingano nyinshi yabyo iruhukira mu nda, kuko bagenda babimira gake gake uko bari iminwa. Abagore bisiga ibirungo buri munsi bamira nibura miligrama 24 z'ibirungo. Bamwe bongera guhita bisiga ibindi birungo mu gihe ibyo bari bisize byashizeho. Ubushakashatsi bugaragaza ko byibura bamira miligrama 47 buri munsi. Kwisiga ibirungo ntibigira ingaruka ku bagore gusa, kuko bigira n'ingaruka ku bagabo bakunda gusomana n'abagore bisize ibirungo bya lipstick cyangwa lipstick gloss. Abahanga mu by'ubuzima bemeza ko bimwe mu birungo by'ubwiza cosmetic bishobora kugira ingaruka ku misemburo y'umubiri. Twavuga nka parabens. Parabens ikoreshwa mu kubika lipstick igihe kirekire. Estrogen, umusemburo w'abagore utuma tumwe mu turemangingo twibere dukura nabi. Phytalasis ikoreshwa mu gukora lipstick igena impumuro n'uburyohe. Inayigira uruhare mu kwangiza systeme hormonal, bikongera ibyago bya kanseri. Heavy metal, ubutare nk'ubutare lead, cadmium na aluminium, iyo byinjiye mu mubiri buhoro buhoro bishobora kwangiza uturemangingo tugira aho duhuriye n'ibere. Hari ubushakashatsi bwakozwe na University of California 2013 yasanze muri lipstick 32 zasuzumwe 75 zirimo lead, ubutare lead. Breast Cancer Fund raporo yo mu 2016 yavuze ko phytalasis ziboneka mu birenga 30% by'ibirungo by'abagore kandi bifitanye isano hafi na kanseri y'ibere. European Mission mu 2022 yagabanyije urwego rwa paraben zemerewe mu birungo nyuma yo kubona ko zishobora kugira uruhare mu gutera kanseri. Buri munsi umugore ashobora kwisiga lipstick inshuro 3 kugera kuri 7. Ibi bivuze ko igihe agira injection y'uduce duto twa lipstick tutagagombye kwinjira mu mubiri mu gihe cy'imyaka 10 kugera kuri 20, ibi bishobora kwiyongera hagati ihindagurika ry'imisemburo, kwiyongera k'uturemangingo tutitaweho neza bikavamo kanseri. Niba wumvise neza iki kiganiro, uburyo lipstick zishobora kwangiza umubiri wawe, ushobora gukanda like, ukajya muri comment ugatanga comment yawe. Ushobora gukora subscribe, ugakora share ku bandi kugira ngo urinde ubuzima bwabo. Irinde gukoresha lipstick. Bamwe mu bahanga muri kaminuza zitandukanye muri USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko byibuze umugore yakwirinze gukoresha ibirungo byo ku munwa ibizwi nka lipstick kugira ngo arinde ubuzima bwe. Ngiye mwari kumwe kuri Microsoft Man Official.